twongeye kubaha mwiriwe cyangwa mwaramutse ku bakunzi bacu ba Minembwe TV aho mudukurikira muri mu bihugu n'imigabane bitandukanye. Uyu munsi turi Kasarani aho ni Nairobi mu gihugu ca Kenya, aho dufite umutumirwa wacu twasuye uri buze kutuganirira mu kiganiro dufitanye, aho aduha ubuhamya ukuntu yarokotse intambara yabereye muri Kongo mu Gahwera, baramurashe ariko kubw'amahirwe ubarahari arahumeka nubwo afite inkovu cyangwa se ubumuga byamusigiye, ari buze kutuganirira. Kuba dukurikira inshuti zacu n'ubundi turabasaba gukora subscribe na share na comment kugira ngo igihe cyose tuganiriye muje mwumva ibiganiro byacu bitabagoye. Kuko bisanzwe muri studio za Minembwe TV muri kumwe na Aimable, naho umushitsi turi kumwe ndumva na umwanya akabanza akatwibwira noneho tukabona kuganira. Murakoze. Sawa, murakoze munyamakuru. Je nitwa Ngiruwombaza Plaisir, mu rugo ni mu Gahwera kuko mwabivuze, niho narintuye, ni naho nakomerekeye. Arakoze cyane Ngiruwombaza Plaisir kuko atwibwiye ahangaha twagira ngo dusangize abakunzi bacu. Twaragusuye ubushize mu buryo busanzwe bwa gifamiye, twamenye amakuru ko mwarashwe ndetse mugifite n'ibibazo by'uburwayi. Twagira ngo utubwire uko byagenze, warashute, wakizute, warokotse ute, ubwo bwicanyi byagenze gute kugira ngo ube warashwe? Okay, urakoze cyane kandi ubajije neza. Igisubizo kirahari, si cyo gushakisha, kandi ndabizi ko namwe rimwe na rimwe muzamubaza ibyo muzi ngaba mwarimu. Twebwe twahuye n'intambara hariya muri ya misozi miremire n'imigufi iwacu imurenge, duturana n'abantu tudasangiye ubwoko, ariko twese turi abakongomani. Abo bantu mvuze ni ababembe, ni abafurero ndetse n'abanyintu. Turaturana, bakomeza badutoteza, bigeraho noneho banamuza, babikora ku mugaragaro official, ndetse n'amahanga arabizi, na Kongo irabizi. Turibasirwa muri make, turaterwa, turasenyerwa, ibintu bidushiraho, amatungo adushiraho. Ariko bigeze aho ngaho tubona kitwoguma kurebera, duhitamo kwirwanaho, turirwanirira, turagerageza nubwo byari bigoye, ariko turakomeza twirwanaho. Muri ayo ngayo nibwo twatewe hari iwacu, twari dutewe ingenzi nyinshi nkuko muza muzumva, ni ingenzi zitabarika, zirenga inshuro 40. Duterwa hariya, ndi kuvuga hariya n'ahandi hagiye haterwa kandi n'ahandi hagiye hasenyuka nkuko mwabyumvise, ariko na hariya ndi kuvuga ibijyanye na hariya kuko nibyo mwambajije. Turaterwa hariya, ni ukuvuga ngo nge nari ngomeretse urugenzi rwa Rugwa gatatu. Urugenzi rwa mbere nakomeretse tariki 2 z'ukwa 10 2019. Urugenzi rwa kabiri nakomeretse tariki 31. Nanone muri uko kwezi kwa 10 ubwo nari maze amahinga 2 mvuye mu bitaro, ndasubira kandi urugenzi rwa gatatu nakomeretse tariki 15 z'ukwezi kwa 12 2019. Tujuru ni muri uwo mwaka uko niko byagenze. Ariko nyine ubwo urugenzi rwa nyuma nibwo rusa n'urwanzahaje kuko twaratewe hariya, nyine wari umunsi wiyinga ku manywa, nuko turasohoka twari mu materaniro. Umwanzi adusanze mu mihana, nyine biba ngombwa kuko twita hanze, turagenda twirwanaho, turarwana n'umwanzi. Tumugejeje ahitwa mu Rugabano
Wahazi ni hakurya ya Ganja ujya kwinjira Nyarubira, naho narasiwe niho bandasiye, kandi biba ngombwa kuko baza bangeraho barahorereza, basiga bakuyeho umuntu, ariko finalema nyine Imana gayo ntizi kunda ko abantu bajyana witatanze irongera kandi tugarurira ubuzima, biba ngombwa kuko tujyanwaga ku bitaro, ariko kandi dusa n'abari barapfuye, tuba dusaga n'abazutse, turazuka muri kwa kuzuka nyine, abantu baraza baradutora batujyana ku mavuriro, tugeze hari Goma nyine basanga umubiri warangiritse, ariko bakomeza kugukora ubuvuzi bushoboka, ariko biba ngombwa kuko haba n'igitekerezo cyo kutuzana hano Nairobi, nikaho hari ubuvuzi busa n'ubwisumbuye, nuko tugeze aho baravura, n'ubundi aho ndacyarimo mvuga, ariko kandi hari icyizere kuko nakize, n'ubundi kuvuga amajwi yanjye yaragarutse, habe n'isura yaragarutse, uko niko byagenze bwana munyamakuru. Urakoze cyane. Uvuze ko warashwe inshuro nyinshi, ariko iyi ya nyuma ari nayo yatumye uba ugeze hano uza kwivuza. Warumbwiye ko mwatewe ari n'ibinga, aduyi yaje arabatera, musubizayo mwirwanaho, umaze kuraswa bagenzi bawe mwari kumwe bagutaye aho cyangwa nibo baje kukwikorera, byagenze gute? Okay, urabizi hari iwacu turwana tutiteguye kuko tutateguye urugamba rwo kurwana nyine no kwicana. Urumva twe twari mu materaniro, nta gahunda y'urugamba twari dufite, ubwo twari muri gahunda nyine zo kuguma gusenga n'ibindi, kuko musanzwe mubizi niyo yari ingeso yacu yo guterana no gukomeza nyine gushaka uburyo bwo kwihimana, ariko ntitwagiraga umugambi wo kurasa mayise cyangwa bariya ba jeunesse n'abari ababembe n'abafrere. Noneho turaswaga, duterwa tutunguwe, biba ngombwa ko twirwana. Rero iyo wirwanaho ni ikintu gutateguye, urumva urirukanka umupangara usohokana n'ingona yasohokana n'ufite ko kabunda data agasohoka karimo udusasu n'imbare dutanu, urumva utwo dusasu dutanu ntitwari kuresiste ku mwanzi ufite ibikoresho bingana kuriya, ufite na finance. Noneho muri ubwo buryo turarwana, ibikoresho biba biradushiranye. Icyo gihe bandashe ibikoresho bisa n'ibishize, noneho biba ngombwa kuko babasubiza inyuma, ariko babasubiza inyuma kera nje maze kuraswa, kandi bisa n'uwapfuye kuko bari bandashe nabi, ngwanda humeka nta kintu na kimwe kuko barampindaguye, babona nta buzima ngifite, byarangiye. Nuko nyine basa n'abasubiye inyuma, ariko ntibasubiye inyuma basize nkiri muzima, basize nahwereye nyuma, baje kugaruka basubiye kwiremamwo izindi mbaraga, kubera twari n'ingewa, twari bakeya, barasoba kandi biremwemo imbaraga, nuko barakusanya utwo bari bafite, barahuza, barazaga kandi birukana urya mwanzi. Nibwo basanze yanangirije muri ubwo buryo, ariko kandi Imana nyine ikomeza kuturinda muri ubwo buryo. Ntabwo bagiye bantereranya, ahubwo byari impamvu z'ibikoresho n'ubukewa bari bagize. Birumvikana. None warashwe ubwo bakurasa, ndavuga iyi turu ya nyuma, uko warashwe kenshi, wenda n'ibindi turaza kubivuga. Uraswa bwa nyuma, abanyu basa n'abarushijwe imbaraga n'ibikoresho byari bishize, byumvikana, bakurashe. Okay, nyine bandasa ubwo bwa mbere, turavuga uwo munsi bahise bandasa hano mu ijosi, nanone ntijyahuruka, sinamenye aho bari nimba bari kure nimba bari hafi, gusa bararirashe ntijyahuruka, ryari sasu rya mashini gani. Baje kuri bagira hano hari Goma, bari baga hano mu ijosi. Nyuma baje kundasaga bamuhagaze hejuru, nibwo barashe amasasu hano mu kuboko, guhita kwangirika nyine. Nanone barongera barasa hano mu gitugu, sinzi amenye nimba ari ryo ryaciye hano ku kanwa, nimba ari irindi ryihariye ryaciye ku kanwa, ariko amasasu ntekereza bandashe uwo munsi ni amasasu 5. Ariko kandi nanone ubwo bari barongeye kandi muri uwo mwanya nyine baje bamuhagaze hejuru, nibwo baje barasa irindi sasu mu ijosi. Uteba gushitse nyine jewe sinamenye uko byagenze, gusa rimwe na rimwe zambwirwa amakuru
kuko nta bwenge nari ngifite, ariko aho ngaho nari mfite nka telefone mu mufuko, nari mfite inkweto, ariko baje kunjana basanze nta telefone mfite, urumva bari bancekinze bakuragamo telefone n'inkweto barajyana. Hanyuma ikibazo umuntu yakwibaza cyangwa se ndi kubaze, Gahwera turabyumva nubwo twari kure, ntambara turabizi ko igihugu cyasenyutse abantu bagahungiriye, ariko Gahwera yakunze kuziterwa cyane inshuro nyinshi. Iyo twumva intambara Gahwera kubera iki ariyo bakundaga gutera cyane, nubwo n'ahandi hatewe ndabizi hasambutse, ariko Gahwera yagiye iraswa cyane, ni ukubera iyo mpamvu. Impamvu zimwe nta gitangaza cyabaye, gusa icyo dushira imbere cya mbere ni Imana yaturinze. Imbaraga z'Imana nizo zituremesheje, ni nazo zitubesheje hariya, nizo zituma tukiri muri kariya karere. Hagati yaho haje gukurikiraho gahunda yo kwishyira hamwe, turavuga ngo twirwaneho kugeza ku wa nyuma. Umwanzi yazaga yikurikiranya ariko ntiducike intege, kandi twagendaga twitanze tudatekereza kuko imbere hari ubundi buzima. Ni ukuvuga ngo baza baca umugani bakavuga ngo wogera uwe ndiyambura, baduteraga mu gitondo bakadutera nimugoroba, bwaca bakongera bakadutera. Ubwizo mpamvu turavuga ngo turesiste, twihangane, turebe kuko twatura muri aka karere kacu, tuzirwaneho kugeza ku muntu wa nyuma. Rero hamwe n'ibyo turatekereza, turakonfirma kuko ari imbaraga z'Imana, ariko kandi habayeho no guhuza no gushira hamwe, turihuza, abantu bose barabyumva barabyakira, ndetse n'akarusho n'abagore barabyakira, kuko niyo dutewe ni ukuvuga ngo ikibazo bahungira ahantu muri kilometero 1 cyangwa 2, isasu ryarenguka hirya bakagaruka, kandi tugasanga tayari imitsima yahiye. Ibyo nabyo bikaremeshaga abagabo, kuko urugamba ntiruza rurwana umugabo gusa, n'abagore burya baragwana. None nyuma ya Gahwera hari indi mihana ishobora kuba yari inyuma yanyu, cyangwa niwe muhana wasaga n'uheka? Ikindi cyongeyeho n'impamvu twibasiwe nari nsa n'uwibagiwe, nuko Gahwera yasigaye inyuma abari yihekera imihana yose. Ni ukuvuga ngo niyo yari mu mutwe wa Minembwe. Dutekereza kuko wenda ariyo mpamvu batwibasira buri gihe. Ni ukuvuga ngo nta wundi mwana n'umwe wari usigaye inyuma ya Gahwera, niyo mpamvu twibasirwa buri munsi muri ya mwanzi. Wenda ikindi umuntu yakwibaza, iyo murwana, iyo uvuga kwirwanaho, hari abakunze bagatekereza kwirwanaho mwirwanagaho muri bande, abasoda, abasivile, umutwe witwara gisirikare, mwabaga muri bande? Twebwe kabisa twara abasivile nyuma y'abasivile. Hari abasivile bamwe basa n'abari barabanje kwikubita mu gisirikare bakaza kuba abasivile, ariko bari bazi niyo ntwara, ariko abandi bazaga bamenyera icuma hariya kunani ku kazi. Ni ukuvuga ngo twara abasivile nyuma y'abasivile, ariko turakomeza dusana. Hari ikindi cyari gisabwe se, kuko hari ugushaka ukuntu umenye icyo cuma, hanyuma ukaresista, ugahagarara ukarasa umwanzi. Nta kindi gisirikare cyari gisabwe. Ubundi ni ishaka n'ikikurimo, ikiturimo nicyo cyazaga gituma tumenya n'ibyo tutokamenya. No kuvuga ko kwari kwirwanaho nyine y'abasivile, kwanga gutega amajosi kugira ngo mudapfa. Hanyuma icyo nakwibaza, Kongo ifite igisirikare, ifite abasirikare mu Minembwe, ni gute abasivile mwaterwaga mukaba ngombwa ko mwirwanaho, ari ufite ikibanda agahaguruka, ari ufite umupanga agahaguruka, ari ufite inkoni? Nta basoda baba muri kariya gace bagatuyemo benshi cyane, habe n'iwacu bari batuye, n'ubu barahatuye, n'ubu tuvugana barahari, ariko kandi nta bushake babifitemo, kuko tuza tubitekereza, si no kubitekereza, je ndabihamya neza kuko bafatikanyije n'umwanzi mu kuturwanya, kuko n'uwandashe igihe baje baza kumporereza basanze nahembutse gusa nyine n'ahantu njyamye ntuje, ndashobora kwinyamambura, ndashobora kwisheganya, ariko wazanye baje ari abahungu 3 bari kumwe n'umusirikare w'umukatanyama, ndabikonfirma très bien ko nabo batugambanira cyo kimwe n'abari abajonisi.
none iyo mwaterwa abaturage batewe mayimayi yaje mugahaguruka mukirwanaho ingabo za leta zaricaraga zikareba zigatuza barajijisha hari rimwe na rimwe basa naho turi kumwe ariko kandi ni ibintu byo kudufata ku maso ngo tutabona kuko tutari kumwe nabo hari igihe twaterwaga bakabanza bakaturebera urumva ingabo yiyemera nta buryo umwanzi yaza ngo abanze arebere ku musevire ngo arebe ko ari cyo yokora rimwe na rimwe ugasanga ntibana tubohokeye mu kubikora nkuko tubishaka ugasanga barasa n'ababatangiye bivugwa kuko nabo batugambanira cyo kimwe n'abari ya mu buryo bwumvikana wenda akagambane ka FRDC karimo rwose gihe wenda babikoze bacihisha ariko aho uri hano twumva amakuru ku mugaragaro noneho barabigaragaje ubu ni officiel turimo bari mu kuza bakadutera bari kumwe n'abajenesi tukabarasa mayiti zabo tugazisangamo amakarite ya gisirikare ikarite ya gisirikare kandi nabo dufashe babo bakatubwira ati twe turi abasirikare nyine ni ibintu bagiye babasensibiliza biyumvisa ko nabo bagomba gufatikanya n'abandi nubwo babafata igice kimwe kikagenda kikaja muri aduyi ikindi kigasigara ari abasirikare ariko kandi nuri aduyi turabikonfirima kuko nabo barimo hanyuma abo bamayimayi wavuze ko ari amoko mwari muturanye abapfurera abanyintu n'ababembe hari abo mushobora kuba muziranye mwanarwanaga mukaba mwabonana mukabamenya n'abana bimuhira ubundi se ugira ngo waduye wiriya yaza imbeba yo hanze zizanwa niyo muntu bariya nibo bazaga bazana iriya mayi ubundi baragiye bari mu bikundi bamwe bari basanzwe bari ba mayi nibo bazaga batoteza bungera iriya mu biraro ngo buce bakora indi groupe ngo ni yabishambu izo zose ni groupe nanone bagenda bishira hamwe n'indi mitwe y'abanani y'abarundi bamwe ngo ni bare dutabara n'abandi tutazi none bagenda bishira hamwe bose bazaga bari kumwe n'abana b'imwe tuzi bazaba akamagutuka kuri nyoko mayi wiriya yomenyera nyoko he ya hanyuma umaze kuraswa abagenzi bawe bakugezeho uwo munsi warashwe cyangwa haciye iminsi wenda minsi sinzi amenye naje umwanya byatwaye ariko mu mawazo nzantegereza ko hashize nk'isaha imwe cyangwa zibiri simbizi ariko ni kubwo buryo muri uwo munsi baraza baraguterura baraza baranterura nyine baje nabo bazi kuko nta muntu uhari ariko nyine kubwibati ngo bagereho bahindagure basanga umuntu baracyarimo ahumeka bajana ku bitaro nyine bavuga ngo nyine ndawahamba umuntu gutwara nk'abatwaye n'ubundi ariko nyine byari nk'umurambo nyine hanyuma wavuye mu Minembwe ute ugera i Goma ute uvurwa ute ugera hano i Nairobi ute bimeze ute ubu nyine nyuma yo kuraswa urumva umeze ute jewe navuye mu Minembwe nazanwe n'indege yanjyana ngeza Goma ngushike Goma nkomeza kuvugwa nyine usanga nyine kuko kwarangiritse nje kwari gufite aho gufashe ndetse kwashite dayari ejo gusa ni kwa gutangira kubora bagukuraho basanga nijo sira cyane n'isasu bari baga ariko nuko kuboko kundi kwasigaye gusa kugira ikibazo cya paralize ku travers iyi mitsi nyine yangiritse mu ijosi ndetse no kukuguru kw'ibumoso no kuvuga ngo no parti yose umanuka nyino parti yose kugeza no mu mutwe numvaga ahangaha hariho nk'ibintu by'imiravyo ariko nyine bakomeza kuvura ariko biba ngombwa kuko gushatse mu kwisohoka indora mu gukira kandi bagira ngo barebe uburyo wenda bakuramira haba programme yo kuvuga ngo banjane Nairobi wenda ashobora kuba ari ubuvuzi bwisumbuye kugira ngo barebe niba baramira ukuboko kundi kwasigaye nuko turaza tugeze hano Nairobi twaje Nairobi nyine nabwo twaje mu ndege kuko ntabwo twari twaba abantu bo kugendera mu modoka nuko turaza tugeze hano bakomeza kutuvura igisebe nyine barongera barakibaga bagisubiramo kuko cyari cyagize ibindi bibazo nyuma yabwo nibwo twatangiye gukora physiotherapy nibwo batangiye gukora physiotherapy yo ku kuboko nyine kwagize paralize ariko pour le moment kurasa no kwa kuza gufata agatege n'igisebe nacyo ko kiregerana nta mpungenge byasa n'ibyari cyane ya ico umuntu yakwibaza iyo ndege yakuzanye
ni wowe yazanye wenyine mu bari bakomeretse cyangwa mwari benshi? Yishuwe na bande? yatuzanye Gukura mu Minembwe ibajana Goma. Seyiseri niyo yadukuye mu Minembwe itujyana Goma, ni nayo yatuvuraga. Niyo yabavuje muri mukiri Goma? Turi Goma. Aho mugereye hano muvurwa gute? Muvurwa na bande? Aho tugereye hano twagiye dufashwa nyine n'abantu bagiye batandukana. Igiti cyabo hari n'iriya shamwe ry'amahoro naryo ryaradufashije bituye hanze, sinibuka neza agace batuye muri Amerika, ariko baradufashije n'abandi bantu bagiye batandukana bagiye batuba hafi. Ya nshuti mukomeje kudukurikira, iyi ni Minembwe TV, aho turi kumwe n'inshuti cyangwa se mugenzi wacu warasiwe ku rugamba ubwo birwanagaho batewe n'abanzi kandi bakabikora ari abasivile kubera kubura ukundi bagira n'ingabo za leta zabatereranye. Ikibazo wenda mbaza, ukuboko baciye n'ukw'indyo cyangwa n'ukw'indyo? Ukuboko kwacitse n'ukw'indyo. Baguciriye Goma? Kwaciriye Goma. Baciriye Goma. Igisebe nabonye hano ico cavuriwe hano. Ya wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cacu, ariko kandi tuvuga ngo pole cyane kandi Imana ishimwe yakurokoye, wenda iracagufite umugambi. Sinzi recommandation watanga ku bagukurikiye bahaba bakurikira iki kiganiro. Ndazi ko abakunzi bacu ni benshi bari kudukurikira, wenda ico wababwira muri rusange, message yawe ku rubyiruko, abasaza, abanyamurenge muri rusange, ndetse ni leta ya Kongo irebera ubwicanyi buriho bukorerwa abaturage babo ndetse bikozwe nabo. Sawa, urakoze bwana munyamakuru nganire, kandi urakoze kutuganiriza, ni nako witwa. Rero nshimiye iryo jambo urangirijeho, niryo rinejeje kuruta ibyo twatangiriyeho byo kumbaza ibindi n'ibindi. Ibyo byarabaye kandi twashimye Imana yabikoze, kandi twashimye n'abantu batubaye hafi, n'ubu dukomeje kubashima. Ariko cyane kinteye akanyamuneza cyangwa se kimereye neza ni message ngiye gutanga, kuko jusqu'à maintenant hari abantu bataramenya ko twatewe, hari abantu batazi agaciro k'umunyamurenge, hari abantu batazi agaciro ko kuba turi hariya iwacu mu Minembwe cyangwa se mu misozi. Iyo mvuga Minembwe murambabarira bantegera, ni muri ya misozi yacu y'Umurenge, ubwo ni ho plateau na mayo, donc ni za Bubembe, ni Ndondo kugeza za Rurambo, ni Minembwe, ziriya nce zose. Ubwo izo ni kazo nce zacu turi ko, kandi ni Murenge muri rusange. Hari abantu bataza agaciro kahari ahantu, hari abantu bataza agaciro ko kwitwa umunyamurenge, hari abantu batemera kuko turi abanyamurenge. Sinzi nimba izo mvuga n'abandi barabibonye kuko mbona. Ni ukuvuga ngo hari abantu ubona batuje, bakanja bikanoga, bamira bikika, ntibafite ntibatwajije. Ariko rero turi abanyamurenge b'Umurenge, niho basogokuruza babo, ni iwacu. Hari ahantu ndi tutaharwanira none, ejo nta kuhagwanira guhari. Kuhagwanira ni none, guharanira izina ry'umunyamurenge ni none, ejo saa hacu kubikora ni none. Nimba tabara none, nimba kora none. Ariko hari abantu bavuga ngo reka ngo uretse ngo tuzaba tureba, muzaba mureba se abandi boko barareba iki? Erega nabo bari ni ibintu bo bapanze, ni ibintu biri muri gahunda, biri muri programme, ni ibintu biri officiel, ni ibintu bipanze neza kandi biteguye. Ariko rero ni dukora, kandi mu buryo dukora, abasore niduhaguruke
uhereye kuri wowe munyamakuru nganire icyo kinyamakuru cyawe ndashaka kukimurira mu Minembwe je maze gusaza nturaye kadahumi hari twakomeresheje abasaza b'imyaka 60 kandi ndabona uracyari muri 30 hafi n'umunani turageza 40 urambabarira kuvuga imyaka yawe ndi gukeka ariko kandi nitugende nimbara abanyamakuru guhera ku banyamakuru tubikorere hariya mu Minembwe abandika muri tugende twandikira hariya tugende turwanire izina ryacu twongere kandi turugarure byataye agaciro ku bantu bataririye twe ku bantu duturanye n'uriya mwanzi tibakitwita abanyamurenge abafurero bahoraga batwita abanyamurenge ariko problème basigaye batwita ngo ni Inyarwanda umwana w'umufurero wavukiye hariya ngo karakwita ngo umunyarwanda mwondo ejo bundi bava mu iporo ariko ngo karakwita karamaguhangara ngo kabwa ngo uri umunyarwanda none garero mezami abantegera bose umuntu wese ushoboye muje tugende kandi njyewe ndi kubivuga mbabaye cyane nuko nabaye ndi fiere yuko nabaye gutyo kuko nzi icyo naharanira n'ubundi sindacika intege habe nanone inzira yoboneka noje hariya byibuza ahubwo nkaza mpungana n'abagore ariko kandi ngahungana nabo ndi hariya mu Minembwe ariko nta mpamvu yo kuvuga ngo tube abo gukubita ibitoko tuba abantu bo kuri za WhatsApp tuba abantu bo kuja kuri za YouTube tuba abantu bo kuja kuri za wapi muhoje duhagurukane n'iyonka tuzo twamaduhaguruka tuvuye inyuma dutekere amahuzu n'ibirato tugende tuvuye inyuma tugende tuzi kuko tuzashika tugatsinda tugatumira abagore kuba bafite n'abasiri bateri muri turabashingirira hariya ku musozi y'umuhira murakoze urakoze cyane ku kiganiro ciza tugiranye gusa wigeze uvuga ko ukuboko baguciye igoma sinzi ko hari abareba wambaye ikoti wenda bakagira ngo bayafite yombi sinzi ko bitakugoye watwereka tukareba uko kuboko ntiguteye isoni niba nta banga riri uri na hafi tukigora kuva mu ikoti kwaregusa nguyu mwene data twaganiraga uko yabaye avuze ko bitamuteye isoni ahubwo yumva ko ari umusanzu yatangaga w'igihugu kugira ngo aramire ababyeyi bari hariya hanyuma ndabaza ikibazo cya nyuma tunasoza ikiganiro wenda wakwambara ikoti ryawe ntaco ikibazo cya nyuma ndi bubaze nyuma yo kuba gutyo nkurebye ukuboko twaracitse hari n'abapfuye niki kiri wumva kikubabaza cyane kuruta ibindi kuri none ikintu kimbabaza kuruta ibindi none jewe nabivuze tarebye kandi ndahuka kuko uko nabaye nuko meze uyu munsi mbishima kuko nzi icyo naharaniraga kandi icyo naharaniraga izina ry'umunyamurenge kugira ngo ridashira ku isi kuko rishize hariya hari abantu baziga ngo bazakomeza kwitwa abanyamurenge nitwamara kubura hariya tuzoba tukira abanyamurenge tuzoba dosimpesiyo tuzaba abantu gusa bo kugenda tuzagira adresse tuzagira izina tuzaba nyine abuko n'agaciro baduhereza aho turi cyangwa se aho muri mwese aho muherereye nuko mufite iwanyu ariko kurya iyi nka idafite itaha kurya ntibikiringa inka idafite ikibuga ntabaringa iyo nayo bayihimba andi mazina rero ikimbabaza warubajije mbabazwa nuko turimo abantu batariyumvisamo kibazo kiririya ruguru n'ubu hari abantu bakiya bavuga amagambo yamanjwa ku bwoko hari abantu bagifite amacyakubiri uyagire ureke hari abana bambaye ibirato kandi babyambara bavuye inyuma kandi twarabyambaye turavuga ngo abazapfa tuzapfa abakira bazasigare basigara n'izina ry'abanyamurenge n'ubu ko turapfa dufite akababaro kenshi ariko kandi titworeka gupfa dufite icyo turwanira tugomba kubonekamo abantu bamwe nyine bo gupfa tugomba no kubonekamo tumuga ari na masinye agaragaza kuko dufite icyo twaduharanira kuko ntabwo tuba twabuze icyo dukora tituba turi ntabwo
ntituri imizerezi ntituri ibirara. Hari abantu bava hano mu bihugu bigiye bitandukana bagatabara, abandi bakabita ngo ni ibirara. Hari umubyeyi twaherutse kugura arambwira ngo umwana aragiye, sinde ko yagiye urabifata gute, ngo none ngo ngire gute, ngo hari uko nobakigiye we yishima. Uriya ni intwari, agenda azakora akazi, nashika akanesha, ni intwari, kandi nashika agapfa tuzamuvuga nk'intwari. Niko biba bimeze mu rugamba. Reka ntimwa mwamurasana n'abarasinani nabo n'imbunda zirasa, nta usangira n'utamanyu. Niko biba bimeze, kandi turapfa nabo barapfa. Ariko kandi mbabazwa n'abantu kuri none batariyumvisa n'ikibazo cy'ubwoko, batariyumvisa kuko twagambaniye, bakikicaye mu mazu yabo y'amagorofa n'ahandi, bakaba bagenda mu modoka bakabona bari mwisi. Ariko twebwe turi hariya ntabwo tumeze nk'abandi bantu. Ni ukuvuga ngo turakanje ntibinoge, twamera ntibyike mu nda, twaryama ntitubone ibitotsi kubera impamvu z'ubwoko. Niko bimeze. Ariko njyewe numva kuko abantu bose bagomba kubyumva kimwe, n'abari baguma kuvuga bavugishwa baboronjoka ntacyo bariko bavuga, kandi nabo ntitunabatindeho. Niko biba bimeze. Dufite abanzi ntibaba hamwe, ariko kandi ntacyo bazogeraho kuko ndi bari mu bugambi w'Imana. Ariko icyo twadukora hariya turabizi kuko Imana igishigikiye, turabizi kuko n'ubundi niyizo isanzwe ituneshereza, n'ubundi tuza tunesha kubera kuko dufite ubwinshi, tuza tunesha kubera kuko dufite financement y'ibikoresho. Ariko tujanye ibyo tujanye byose hamwe n'Imana bikadufasha kandi bikatugerera ku cyo dushaka. Hagati yaho ndifuza kuko abantu bose tubyumva kimwe, abavuga baceceke, nimba batanashaka kwitwa umunyamurenge, niba batanashaka ko dutura baceceke, kandi niba navuga ntacyo bitwaye, abasigaye dukomeze twadivasinge, akazi karakomeje. Reka tugeze ku musozo w'ikiganiro cacu. Turagushimiye kubw'umwanya waduhaye n'ubuhamya watanze ndetse na message utanze. Byabyo byose benshi barakumva. Tunashimira abagize uruhare kugira ngo ube wavurwa Kamahoro Association uvuze. Iyo twayishimira by'umwihariko n'abandi bantu giti cyabo bagiye bakugeraho, nabo turabashima. Yaba imiryango ya bugufi, umuryango mugari w'abanyamurenge, ndetse n'abo mubana ahangaha bakwitaho, ndumva bose ari abo gushimirwa. Dore ko ashoje umutumirwa wacu atubwira ati agaciro k'umunyamurenge ni murenge. Imurenge umunsi hashize izi modoka dutwara nziza, n'aha tubaye tukaryama tugasinzira tuzasinzira. Buri wese rero yakora icyo ashoboye, utanga umusanzu akawutanga kuko hakenewe byinshi. Uyu munsi dufite abana batari kurya, barwaye bwaki, dufite abakomereka nk'aba bakeneye ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kuhaba, dore ko ntunze n'urutoki ko twagombye kuhaba birakwiye mu by'ukuri. Aha rero akaba ariho dushoreje ikiganiro cacu cy'uyu munsi. Mugire amahoro abadukurikiye.